kasengsan partai kabal tipkum ke People's Democratic Front kabala dang Hendrius Nampura ha kasan tarik mentau benai Jemang ha Hendriu tarik mentau benai Jemang pan kala khliap lama no da ka jinglet ban penyasok no jongki arngut ki MLA ke parti na sora bat na mau kenro haringkat bat ki noilam ke parti lambat ki paj ba no kesan ke PDF jongki te ki artli ki constituency yakini ki arngut ki MLA bat ki noilam haringkat bat ki paj ba no kesan la pediang sngau bha sa kasem jong ke NPP dau president barang ba du jong ke NPP u Konrad ki sangma haringkat ke jinga don lang jong ki sembut menteri rang ba ke jela na lor ki MLA bat ki MDC la ya don lang ru ki nongkit kam ke parti ha ke jinga lang pediang buram ke bala penlang ha office trai kam jong ke NPP hala sumiar nakaliang ba bantai doling do ubade MLA ke mau kenro habakran ulaong kum kinong yalam ya kibaki paj ba kila jet banlong kum kita kinong yalam lada kim perkhan na ke benta ki paj ba kala biang ya ki ban chupan ya no tang ki MLA Henry namar bakila job da kajing iet bak jingkersan jang ki paj ba kim la ban shuyat lat naki habang apet satu kali yang ngai da kalamah NPP lay deng lut baro kani kalamah kabadon hang ni kabang ilaya keren kabang ilaya batai ummamati bantebe ke jingsha ya kamau konro constituency ke ke jong ngilaya le ngilaya tur ngilaya keno ngilaya kentho Henry ya politics isi ongmo there is no permanent friend and no permanent enemy dai na takadaw kaba kajing keren ke jonga but uchi minister but iba prestun but masnya ubah kaba pelong yang i bangi jadan lang menta kasngi menta ka janmit kunni nagalyang ka jonga ngasungo banay kublay kirpang khamtam yaki member jongka CSC kiblay don ringkat bat ngi namar kani kakam umday tang uba bantidor bat ba gibin kila kanti no siya ka NPP day namday na hang ni ngilayawan lang bat ngilayaray lang daga jing stu jing mot bat daga jing hun lang khamtam nagalyang ki member jong ka CSC bat khamtam nagalyang ka zonal jong ka PDF jong ka Maukan Row constituency ka biit ka jong ni kinong yalam baro kilay don rikat lang bat ngilayo ban late ban pins ngotu ban kren ban batay syai yakni ke jing temu ke jongi umdei bang shiring ko tang ban biang yalade iwan hang ni bat ngirung siya ke NPP ngaku ban keren siya pi daga nong rim ka baskem bat ngiwan ban rung siya ke NPP kum kinong job umdei bang hap ni election biang kum babatay start damano remano kata kadai ke bang kwa banong ipi bat kabaar kabang irung siya ka NPP lingba ka jingya selok lingba ka jingya kren nakaway ka por siya kaway ka por kaba ngingya kren halor kinong rem bat ki issue ngay i bau chief minister jongi iba pruston bat mas nga ubha habang yesyong ban kren yakiniki agenda lani kiniki issue kisngap bat ki ong ikloy bangin ya lang bangin ya tray lang nakabenta kabit kabyang jong kari bat ka judge benriu bat jong ka state hi jong ibro kawai kata kadai kai ka ba nagalyang jong i general secretary i jong iba auspicious ila puli hakmat jong ilang baro habashai habashik namar ba hakatu kasngi ka ba ngataray la don menta kumba shibnai duna kadang don tang ka jing kren henry ka rumors ka jing itu kana baro ai ka state kalayay kiong ba uba bantidor bat uba given kila eno ya ka party banlit penyeso bat ka bat ka NPP jong u Konrad ka NPP ka ditang jong Konrad mo kata ka dai kai ka bami ka ba kren ka ba kikentho kani ka dai ka National People Party ka dai ka jong ilang baro namar ni sautanat ban ya lambakla ya kipaj ba hagi babun kum hagi ni kisngi lingba ki social media lingba ki newspaper ngi hoy mdei babaro ki babakala Henry ngaso komen ba menta ka singi gari ka singi ka bani tho mangi arngot tubi
Nama nado menen ngalai I bagata kajing batai da kajing babriu jong bak bantidor bak gebin pemi. Hatu ketur ya tho. Bak konrat song na pedeng. Bak kesut ke balik. Syanu bak perstun, syanu masing au bahapat dah. Kani kadi gay ke perthai kat kum kajing ya. Jong kajuk ke pemerintah. Ni ngimdan kanu jing snow. Ritang kawai. Kan nongrem ke baskam. Kalong bangin yai ban bot bat ban tray nak benta ke bit ke biang jong ke constituency ke biit ke jongi bat jong ke state hi borok ke wai hagini gisgi ngi ki kot khobor ban lagi wai pat kiliang kita ki parti ki badan apa state ke jongi kilas dang ban khenyu kilas dang ban ting namar ki ong bandala lirung kini arangut mtip ke ban jayangi kata kadai ke bangi Andai tangga wayan keren syai ni. Ngingi wan rung halor ki nong rim ki baskem. Om dai bangi wan rung ban ya keni syuki ne bangin ya perkhat na kabenta ka jing mentoy ko chongi. Ngirong halor kini ki bangi labu syakmat. Bat ngangai scam. Bat ngai iya ka seriousness. Jong uchi minister badan borom jongi. Ya ka ai ka bangi keren na do bangi dang don menswa. Hakitu ki sansnam ki balalet. Ki kam ki bangi lale ki babun tangba sulong ba. Mdadon kam ban yatu mdadon kam ban penmigot kubor mentah kesengi ngan yatu pi ke kesengi ke ba kerpang ba jing sisa nakaliang ke jonga bat kaliang jong chief minister ngila dei ban lek apo kamadan football ground SSA ground number 1 kum kadak ban ai men sim ya ke shlong la jong bagile ya ka home game bat katai kamadan kadai ke balas sanction Hakapor bangarang long sports minister bat nga lingba ka approval jong chief minister. Thank you very much sir, for the SSA ground. Namar nga ong ipi ngiyang bat ngitrey nakabenta kapit kabiang jong kinong song snong bat nakabenta kisamla ki badan kam ya kilat kilinti banile kai. Hagadi kapor nga syukwa ban syuat khendiat ya ka ika point ka balabu nakaliang jong ijol secretary. Kalong ba yedai bat kinong rap ngakuha ban keren syah yang ni ba hagsdem ka balalek no kani ka sansnem ka bangalong kung agriculture minister na so komen hang ni idon lang ikong amperin ru ibabat ya ka kam oh siya din kong kublay sibun pidon lang bat uchi minister hang ni kabangay I hadin menta katukan ni benay ba kani kajingja kawan balen shop biang kajingot jong ginong rap ki jongi kabidai bat ka jing herdor biang jong usensar hakapor bang simti mga ban pelong marap yu sensar nga khat ye kituki marori baro pelong daga jelang hapo conference hapo sekretariat bat nga ong yeki bang ngila pelong marap pimdon kam ban siu tax chu chapo dis council kani ka pisa baro tap shikinong rap bat usensar upoy shispa arpau shispa lai pau shikilo dainam daina Andai ka basosi kalong menta ba usensar ulah herdor biang. Bat manakini ngadang dekhot biang. Kum uway mali bat ka jukupor kum ada baisa jongka tanat agriculture. Bat ngangit scam. Bangilay don lang ringkat kum ni. Kani kalama kalalong kaway. Bat ngin ay trap. Nginyele lang nakabenta ka bit kaya. Terpa. Kaway de ka ba kinong rep kiut. Ka eleksyon ngaladak milay wanum yabat su mo ipi ya klet no nasi ong ini kentit hakapor eleksyon ngini kawe la kajong kalama kani ladap eleksyon ngini klet no kabanga kwa ban ong ipin ni kamtam ka eleksyon po mo kunro ka de ba shit ba kila suntu kila tip ba kabay day bat kadaway sbo bat ngong ipi nga ngaday agriculture minister tambah ketukupor kelayat ke eleksyon. Milay. Ngihap ban ni pininya, ngihap ban ni khun. Ngihun na benta jung no. Nakabenta ban bet ban biang unong rap jongi. Umday nakabenta jong asimet. Umday nakabenta jong bak perstun. Umday nakabenta jong sorka. Umday nakabenta jong nong rap. Debat katay ka daway sbo ngong ipi kabaw nong rap uud. Daki pau nem. Ngila wanra biang ngila yo ban penmi biang ya notification nakabenta bagin ay biang kani ka daway sbo. Dari ke Yuria itu giwai syakinong rap. Henry ngasukerpat hani kepor.
kajing don lang jong CM bat kumju nakaliang jong ikong aprin ba kumdongin kam streamline no ya kani kabenta ba kinyayo lang ringkat baro kanum don shu kajing develop bat kanum don ka manipulation kabide bat ka device bo kabang ipen poi menta hapo mikofa kaba nakaliang ka jonga lada piso don kam so ba khat lang ini karan lang ini ajing mod lang nang ba kinong rep jong ikinom safa kini isi siya ba kani ka government hapo kajing alam jong chief minister ka NPP led government kan le ia isi siya na benda ka state kabi ke jong ni namar nga ong ipi ban sim kat kani garis kam dai ka besuk hapo is ka hasil ka NPP ka kam job bon ka job duna si nanum ong lu tangba mentang ilawan mangi arngot lalong kan do lalong saw tidak ngi trai lang na saw kala banlong syapra ni kala banlong sisipauru nabi ong gumno na den rei lada ngimdan ka jing trai nakabenta ka bit ka biang jong pai ba pat ngani tu pi pai ba la sai kin sa perkhat da kumwai rei kai ka bang iwan kalong bangini trai lang bangini perkhat lang nakabenta ban penklan jang ni parti ngangam don ni ai ngani tu ipi ya ka parti NPP ngam don ni ai personal yan no noru ngidon gijing ejan nakaliang jong chief minister haki por gi balalit no nakaliang jong ba pustun nakaliang jong masyaw kublai shibun masyaw bhangi dai perlok nadu pi por gi bomenswa hak por marang long MDC ngayo ay kasurap sitay hak por ba long minister iba pustun ngayo surap shibun sitay henry tanggaway kabang ngi bangi haban perkhat tamay nang ni syakman bat ngangit scam hapo ka jingalam jong chief minister shibon ki jingkala kinwan na kabenta kabit kabyang jong state kabi ki jongi nginum yakran hangde kabide bat ka constituency ngi hab yakran pramarway hapadeng mangabat CM mangabat iba pustun lan mangabat masngaw henry kabide na kabenta kabit kabyang jong state ibro kaway nasngaw bangi habban pek yaki ay ki issue ki badon kam tam bat ki bangi day ban le khnang ba kita ki baya dunga nga kham thanda no khandian bangin suthu yakar kom trikam nakabenta kapit kabiang jong state kabi jungi Uba Gavin M. Maliam ubariu MLA kasora habakran ulaong bakidon shibun ki sengsan perthai nrai namar ba house nam arajar khat pra kile yatrai lang bat kasorkar MDA kabalaya lam da ka NPP kumta kila rai bat jet yaka ban penyaso bat long no kawai Nio isai kedar bahadu usnam hausnam aljar khatpra nagaliang joga parti kalayo pansai saud ki MLA barusnam aljar khat khandairu haga election chaga district council kalayo pansai iway EMDC knengyo I karbanang yai kapor haga jingpen kre ga jongi haga ning election kabradap haga election aljar arpulai nio I banagaliang jong arngut ki MLA badiway MDC kilalay penyeso ano sa parti NPP nagaliang ka jonga kum nagaliang jonga berbapay walang ilay kendo igini jinge ki babun henry ngilakren para mangi rengkat bagi nongkit kam ki bahakmat tole si ngin persyang sa kani kakep ke pemerintah nilayo I banagaliang ka jongi ngilay kun nagi konsensi ki boper rengyo I haswa ki election don arngut ki MLA barhadin ki election ru kat kum ka jing ibet ka jong play na si jerong balingba ka jing kersan jugi pai ba bubun balang nilayo biang satang arngut ki MLA bialor ta ka benta banagalang ka jong I masen penbana ya ki election ya ka result jong news nam bomenta hoy nagaliang jong menteri rangba batbaro arngut ki sembut menteri rangba kilabu olem nagaliang ka jong ki penpensengo basai sien bangin dia dalang ringkat lang no nang ni syakmat bangiyo iru henen nagaliang jong ki media persons dan na pedang jong ki belah keli ke ai ke belah pelong ya phi banjit ya ka parti NPP habale si dan lang ki ki parti ki belah pensengo ya phi ya ka ni ka ju ka jing pensengo re nagaliang ka jong ngila juba bet shi jing mod berkata ke longbang ilai don lang ringkat berkani ke sarkar ke beladep ke MDA 1 hapo ke jalam jong ke parti NPP
Pengiladan sisa kata kaji tre kebayajan ringkat lang berki menteri juga sarkal jella kamtam nagaliang jong menteri rangba berki menteri jong ke parti NPP apabila yo i de sisa kikam ki babun ki panagaliang juga sarkal jella ke dep banle agate ka term ke bladep bakani kadai kamat ke bakongsan ke panagaliang jong ki party workers ki jongi kila dan lang ka ju ka jingmut bani dan lang ringkat bar ka parti NPP bar nga dan ya ka jingkermen ka bas kem bar ka jingti kena bahapo ka jialam jong sa konrot ki sangma kum menteri rangba kum ka jelahi da shisha nyenang la ban kiyo haki penta ki bober nagalang ka jongi ke ke balong ke besok men nagaliang jonga bat khamtam nagaliang joba bantido lingdo kalong hadien mengilayo sngoy ta kajing perso nagaliang jo kinongelam ki bahak ma jo parti NPP nagaliang ka jongi hajing sisa la rangye perkhat tang ya ladi simet le sise ban sio merge pe ka bat ka parti NPP klem da yalam ringkat du bagi party workers lalong namar nginam ngat haka disqualification nagaliang ka jongi kum kinongelam iso thuo pangidon ni ka jingkit clear barga ju opor iso thuo ngila job lingba ka jingirai lang bar jingkel shan tu ki perlok nongkel shan ngila ra e kani ka mat apangila yo bani theria tai sha hapo ka central executive committee bar kum ju o hagi zonal committee ki bopero per bar iso comment shika dei e ba hennen haka general council keladon lang ke jingi menjol lang barok ki dekat bangin penyeso lang barka parti NPP amangi so tu abangi syakri upai ba bobon malang ki jingken tho kendon ngem la banlen handai ko mangi juang dan aljat ki jingken tho dan ki jingken tho ki bayatai ki balong constructive nagaliang ga jongi ngilong ki bakloi ban pedang ban lesi ban penjanai ban penbet ya ka jingya inti ga jongi handai kom gitu ijat jingket thok ki pami agni isngi bladem kom gitu ijat jingket thok ndon kam ban ngap hab ya be ya kalanti ka basya khamat namang ye so tho na kaleng jo pai pa habla jiet yang ni kom kinongela kade ka benta ka jongi ban bo ye ki pai ba hakmat abang ishem ya kanu kuno garai bangi so tho pakane garai ka bangila shem menta azon karpa hakmat ki pai ba bangi krem shem ya garai ka babakla Rengila shem ya karai ke badai Kenang banagalang ke jongi kum kinau mihman Ngilak da shisha Bantray nagabenta ke jingbit jingbiang Jong paiba babon balang Bangadan ke jikerman ke baskem Bahapo ke jelam jong menteri rangba Kum ke jelahi nginang lak penkintiw Haki benta ki baper-baper Mangi sautu ki jing ki ding bin kiang ki bagi kendu ki babon haga jingya nanti jogo sarkal jella ki jing sokal dot ki bajubor henrenga kerman scam bakat ni ngut niadan lang habo ka sarkar MDA 2 lingba ka jinga trelang nagaliang jogo sarkar hit barok away ki kerman scam banginang la bantray bha shushu yake bangladep bantray haga ni term ko bladep habo ka jalam jong menteri rangba banginang la ban kintiu ya ka jella ki benta ki boper